Gablenc, fini debeli sloj ovoga čiste energije, margarinske i pasta Zara. Halo, Dernik. Dok čekamo statičare da dođu, lagano se punimo energijom i duramo statičarsku neodgovornost za sad. Blago postajem ljud zato što ih nema, jer 5 sati kasniti, ne znam, a potresa nije bilo već neko vrijeme. Pa tu imaš taj zagrist, Bob. Dolazimo live iz moga dvorišta. Već 5 sati čekam statičara i nervozan sam. Pa sam ošao jest. I onda sam jeo, sad mi je malo bolje. Ali, gledam sad svoju kuću i razmišljam si, moja kuća je nadrapala. Zato što je na kat. Ne treba više graditi kuću na kat, nego prizemnice. Ko me zove? My woman. Reci, djevojko moja draga jedina. Halo? Jel došao? Nije došao statičar, evo baš sad nije došao. A 5 sati, šta je 5 sati, brate, to onako, treba i na gablec ići. Ha, dobro, šta 5 sati, jebi ga, šta sad? Doći, da. Reci šta? Dakle, 6 sati kasnije od dogovora sa statičarom, njih nema. Zato što sam ja skužio zašto. Ja sam se sa statičarima dogovorio privatno. Oni kad su otišli gore u stožer civilne zaštite pribilježit se oni su njima rekli da ne idu kod mene po dogovoru, nego tamo gdje je dogovoreno. A oni se dogovaraju, to je statičari djeluju na temelju aplikacije. Znači u aplikaciji je sve jedna kuća, valjda katastarski, i oni kad je odrade, kliknu na nju, napišu šta je s njom u aplikaciju i onda tu kuću više ni jedan ne obilazi. Tako da ne znam, vidit ćemo kada će meni doći i strpljen spašen. Dakle, napokon statičar je zvao u 15:06 minuta i onda je rekao da dolazi do mene za pola sata. Dogovor je bio u 8 i sada ćemo vidjeti šta je točno tih pol sata pod ovim nenormalnim uvjetima, ljudi moji. Kuće padaju. Kad će sikire više krenut? 2021. godina, live iz moga dvorišta. Evo nas live ispred moga dvorišta, strpljivo stojim ispred kuće, ne bi li možda se desilo našem statičaru da nas fula. Dobar dan. Kotva, evo točno tamo ravno, izgleda kod dvorac s desne strane, evo 100 metara, vidiš odavde ovu veliku zgradu. Možeš ući u parking, a možeš i na vrata, svejedno je. Ajde, bok. Stojim tu ispred i čekam, gledam ljudi iz Čakovca, Čakovci, Čakovac. Evo, 3 auta iz Čakovca idu pomoći nama svima. Biće to dobro. Ima spasa, samo ćemo vidjeti kako će to završiti. No. Tu je televizor neko ako će, najmoderniji.
Evo nas opet live iz mojih šmrkavih nozdrva. Dakle, po dogovoru, po novom dogovoru sa statičarom, rekao je da će doći za pola sata, trenutno kasni 20 minuta na novi dogovor. Normalno, jer se rušaju kuće. Ali ja sam to dokumentiram i govorim. Ja nisam ljut, da se razumijemo. Ja ću biti ljut ako ne dođe za sljedećih 2 dana. Tad ću početi biti ljut lagano. Ovak imam razumijevanja. Hvala. Dakle, statičar zvao, rekao ja sam tu za 2-3 minute i rekao je da budem vani. Idemo vidjeti da li on dolazi. Dolazi normalno. Evo ga u BMW-u. Bok. Ti mene čekaš? Da, Šimunović Luka. Di mogu stati? Stani tu na ovaj kružni tok, tu ti svi stoje. Znači sam se kraj njega parkiraš. Najsigurnije neki mladi statičar u BMW X1. Odlično. Odlično. Baš me zanima kako će ovo proći. Sorry, još jednom od jutra sam... bio sam ti u Glini. Stožer me baci u Glini. Ne mogu sam si misliti. Mogu sam si misliti da će to biti. Ja moram tu ići. Već imam dogovoreno. A oni raspodjeljuju timove. Da. Sad sam sve odradio što tamo i rekao sad ću u povrat. To zbog aplikacije? Da, zbog aplikacije. Sve zbog, onda sve znam. A jebi ga. Da. Skužio sam putem, ispitivo sam, vatao sam ljude za rukav, jebi ga iskužio da nema smisla. Svi kažu nema smisla. Prate. Ali najbolje je tako. A mora biti neki red. Da, jer inače neće znaš šta je, šta nije. To je to, znači. Da. Ja ću malo to poslikat za evidenciju, sve. Da, tam je klizlo, s one druge strane sklizlo skroz. Ja sam unutra cijelo vrijeme, po kući, svuda i na tavanu. Ne ulazimo u kuće. Dobro. Izvana se već vidi to sve što... Dobro. Ja ti imam slika na mobitelu, tako da ako to hoćeš mogu. Dimnjak vjerovatno. Dimnjak je pao tu na ovo vani, na ovu nastrešnicu limenu i tu na pod, a ovdje vidiš ovo. To se vidi u stepenice, znači, isti vrag. I stepenice su se odvojile od... malo. Da, gle, ovo tu, znači odavde, pukotina ovak, vidi se, evo, isto ovak i unutra. Da. To ti je došlo sad ti to ima građevinski, sve kolika je pukotina, znaš, ide ti se do prsta ti ima smisla, sad to sve male, je pukotina, ali dok ti može ući mali prst, to je onda baš zabrinjavajuće. Dobro. I ono sve. Ali sad samo ću proći još samo stubište iznutra, neću ići kroz gore. Dobro. Tu garaža isto, evo ova tu, znači tu probilo kroz, evo, vidi se u susjedu od dvorišta. To ako je ta prst fora. To ti je to, znači, to je sad ono... Svjetlo, čekaj. Ne treba svjetlo, ne bolje da se vidi ovako. Dobro. Ova vrata su, nekak se nakrivila pa teže otvaraju. Samo ću tu. I to ti je ovo, s vanjske strane i ovdje se odvojilo. I dalje ne moraš ići ako neš. Neću. Eto. Dobro. Izvolite. Koji? Jesam, koji? Sad mi je došao statičar, sad gledimo koji bomo delali, ne? No. Koji bomo delali, Neka tu govori, ja ga niš ne razumem, on se nekaj zna, ja ne znam koji on zna, koji ne zna. Idem pričati s njim, aj. Aj, pus. Ja tebe volim, pus, Nisi uspio niko kada ti barem ovaj najlon stavio preko krova. Pa ne želi niko ići gore.
dizalicom je neko došao ili nešto. To hitna intervencija, treba hitna intervencija. Tako i s one strane. S one strane gore. Još gore, ajmo prošetati tamo ulicu. Inače tu radimo inženjer sam na gradilištu u Petrinji, osnovnu školu, dvoranu radim. Dobro. Za te gradnje. Tako da tu ću biti svaki dan od četvrtka. Aha. Ne mogu vjerati, a svi u ovoj aplikaciji pišu, ne znam jesi ti možda u kojoj od aplikacija? Ne znam da postoje. Sad sam sastao tek. Pišu kao Petrinja opskrbljena inženjerima i uži centar. Ovo je uži centar Petrinja, ovo je centar. Je, da. Kao da je tu sve pod kontrolom, ali vidim, nikom tu nije prošao. Ne. Ne, bili su tamo 3 kuće i ostalo kog nema, ništa. Ne znam da gledaju izvana uopće. Ne, moraju ti zalijepiti naljepnicu. Mi ako izvana pregledamo kog nema... Ali nisu. Nije nigdje, vidim ja. Ovako, ja ću staviti privremeno neupotrebljivo, znači da se ne smije stanovati u njoj. Dobro. I da je potreban još detaljan pregled. Dobro. Znači, to ti u Globaru znači nema stanovanja i napisat ću ti hitna intervencija. Prije potrebne mjere hitne intervencije ću ti staviti. Dobro. I onda ću to danas staviti u sustav, u aplikaciju i onda dalje isto, šta da ti kažem, moraš isto boriti za sebe. Pucat, ne, borim se, da. Tako da sve znaš kako... Ja snimam ovo, jebi ga, je li to problem? Ne. Tako da, a sigurno će još ovim područjem proći kolege i sve, ti ćeš imati naljepnicu, bit ćeš i u sustavu, tako da... Ma riješit će se to. Će se riješiti. Ništa. Dobro. Šta sam mogao, pomogao sam, sve znaš i ti sam. Dobro. Tako da... Čekao sam te. Dočekao sam te, to je bitno. Bio još jednom ispitu, nisam mogao odmah. Ne mogu ja to ništa. Niti. Užas je ovo sve. Dobro, šta, idem u stožer pitati dalje za ovu susjedu i to, a? Pa da, najbolje u stožer kad planiraju te ulice da krenu se u pregled, taj preliminarni. Ja sad sutra nisam tu, ako budem ponedjeljak, utorak, danas sam ja morao ići u stožer da mi daju aplikaciju, da imati pristup aplikaciji. Ako budem i ako nađem kolegu, u pravilu ne bi smio ni sam biti. Ako nađem kolegu pa mogu tako doći onda odabrati jednu ulicu pa proći jednu ulicu. Da. Ništa. Dobro. Stožer, zovi i to. Sretno, ajde. Bok. Eto ga. Da vidimo šta je tu napisano sve na ovaj pampirić. Dakle, privremeno ne uporabljivo. X je stavio na PN2 što znači da je potrebna mjera hitne intervencije. Dobro. I šta je još napisao? Statičar Stivišić, dobro. Napisao tu vlasnik ja. Sanacija krova. Opasnost od padanja crijepa hitno. Ograditi dio nogostupa zbog opasnosti od pada. Dimnjak oštećen. Dobro, to sam sve ja u onoj aplikaciji, ajmo reći, napisao. On ode. Ja idem u kuću. Iako ne smijem. Hapsite me! I tako da zaključimo današnji dan čekanja ovoga statičara da dođe. Statičar je praktički izmaltretiran na način što kad je došao u stožer njemu se reklo kuda ide, iako smo se mi privatno dogovorili da dođe meni, prvome. On je prije toga imao soma ko zna koliko intervencija, sve od praktički 9 sati do sad malo prije dok nije ošao od mene, ja sam mu bio zadnji, do
16:20. Bio je kod mene svega pola sata, gledao izvana i nešto malo ušao u kuću zato što od mogućeg straha, od mogućeg rizika, jer nema potrebe da se ubije bez veze. Na papir je napisao što je napisao, zalijepio to na vrata od kuće i to je to. U aplikaciju je poslao slike koje je poslao i šta je tu je tu. A šta nije tu, tu nije. Budimo realni. Dakle, zaključak je da statičar, ne znam jel radi nešto specijalno ili ne, da li će pomoći ili neće, on je rekao vuci za rukav, može se čuće se video, zavisi ako ću editirat, vuci za rukav, idi tam van, bori se za sebe. Eto. Statičar ti neće popraviti kuću, statičar ti može sam reći da li da se ruši ili ne. I to je to. Mlad, simpatičan dečko. Svaka mu čast. Piše na papiru kako se zove. Budem te dodao na fejsu. Haha, frende bok! I to je to. Današnji dan smo završili čekajući i pozdrav. Live iz moga dvorišta, trenutno kuće. Snimam se ovdje jer ovo je još najbolji zid što imam. Pa se snimam tu. Jedna slika je ostala od 3. Live iz mog dvorišta, peace out brothers. Budite nasmišljeni jer ako ćete biti tužni, bit će loše. Neće biti dobro. Volim vas, čuvajte se, pomozite si i jebite se u seksi.